Nyanzale mwakoze kuza turabashimira kandi isite ya Nyanzale ni site dukunda cyane ni site ifite amateka gayo kuko visionnaire w'icama cacu umuyobozi mukuru w'ingabo kitefu yake ikwapa simnaje vile dufite abashitsi benshi none batembereye umugi wa Nyanzale dufite abashitsi benshi muraza kubamenya ariko mbere yuko aba bashitsi muza kubamenya nimugoreba nari nabamenyesheje yuko jemeze nga Yohana ari kwigisha ari gutanga ubutumwa yavugaga ati ngewe noherejwe n'umuntu hari undi muntu ugiye kuza uzaba ukomeye kunduta uzakora ibitangaza kunduta uwo muntu yasohoye nababwiye yuko nyakubahwa guverineri wa provinsi ya Nord Kivu yuko araza yasohoye mumeze neza murakomeye Nyanzale murakomeye turashima abana b'Inyanzale turabashima cyane murareba baje bavuga mu Kinyarwanda ngo imvurwa n'isubira twagarutse ubwa kabiri kuko ari iwacu mwaratwakiriye ubwa mbere turashima niyo mpamvu twagarutse ubwa kabiri mnasikia Nyanzale leo tulikuwa batembelea mbele nizungumuze kitu chochote nitawaambia kama nchi yetu leo nakumbwa na magonjwa ya Ebola mwiwe kama Ebola iko msiwaze kama Ebola haiyafika Nyanzale Ebola iko na iko na uwa watu Ituri iko na uwa Beni na Butembo Ebola iko na uwa watu population ya Nyanzale na population ya Bwito mwiwe kama Ebola iko tukumvikana abaturage b'Inyanzale ubu igihugu cyacu kirimo uburwayi bita Ebola ubwo burwayi buri muri Ituri ubwo burwayi buri Beni na Butembo kandi buri kwica abantu turumvikana ni iwacu ni mu gihugu cyacu icyo nabasaba ni ukwirinda mukamenya ko uburwayi buhari mwirinde ubu burwayi bwandurira mu mwuka ni uburwayi bwandura ari uko uhuye n'umuntu ukamusuhuza nawe uhuye n'umuntu urwaye Ebola utamusuhuje agatambuka nawe ugatambuka ntabwo uburwayi bwagufata n'abaturage mwe rero haba abapasiteri mu makanisa haba abarimu abaprefe n'abadirektere ku mashuri babwira abantu bose ko uburwayi bwa Ebola buhari bapasiteri baprefe badirektere mufundishe watu mubambie kama malaria ya Ebola iko haiko ya kusema ku maneno tu Ebola iko na uwa watu Ebola iko na uwa watu sawa ginsi Kisekedi na bande yake wanasaidiana na ADF nabo wako na uwa watu Beni na Butembo Ituri na Beni wako na chinjua sawa mbuzi wako na chinjua na ADF lakini iko suteni na gouvernement Kisekedi ile mauaji yenye wako na tendea population ya Beni njoo yenye wako nafundisha FDLR na akina wazalendo nao wako na uwa watu hapa kwetu. Hapa resama tulikuwa mercredi passé tulikuwa Masisi fasi tulikutana shida mingi sana. Tulikutana mama walimukamata wakatobola tumbu wakatosha ndani mtoto wakamuoa wakamutupa mwezi. Mukumva tarakaga nakaga igihugu cyacu cyaraziwe kirimo ibibazo bikomeye cyane. Rero abaturage b'Inyanzale kubona turi hano kubona duhagaze hano nuko hari umutekano.
tukumvikana. Hari ikintu kiri hejuru y'umutekano? N'abaturage mwawe ikintu kiri hejuru y'umutekano? Umutekano nuzi imbere y'ibintu byose. Nituba dufite umutekano, ibindi byose tuzabigeraho. Tukakuwa na sekirite fasi yote, vyengine vyote development vyengine vyote tutavifika hapo ni fasili. Lakini kenye kiko nguvu kenye tunapaswa fikiria, ndio maana tunarudia Nyanzale kwa mara pili, ni juu tuzungumzie juu ya sekirite. Mtoto wenu mwenye alizaliwa Nyanzale ndio chef d'etat major wa ARC, ndio kiongozi wetu, lakini ile sekirite hata ileta yeye mwenyewe. Ile sekirite ataileta na anaungana na watu wote. Ile sekirite ataileta watoto wote ya teritwari ya Rutshuru na watoto wote ya materitwari zote, juu tulete amani kwetu. Tunasikilizana? Turasaba kuva ku mubyeyi, kuva ku musore, kuva ku mwana muto, abantu bose bigisha amahoro. Kwigisha amahoro ntabwo ari kwigisha ku munwa gusa. Turabasaba muhamagara aba basore bacu, barumuna bacu, bakuru bacu bari kwirukankana hamwe n'interahamwe hano mu mashamba. Habari kwiruka muraya, hari aberekeye mu gice cy'Ipinga, mu basabe bariya basore bave mu mashamba. Bari kugendana n'abantu bamenya amaraso iwabo mu Rwanda, nta nibivune by'Imana. Mubwire bari abasore bahana Nyanzale bo muri Bwito bose. Abasore ubuyobozi bw'icyama bwantumye message yo kubazanira, nuko mubwire aba basore bose bari kwirukanka hamwe n'interahamwe, bari kwirukanka hamwe n'abandi bize kuba inkora amaraso nka bari abasore bitwa badomi n'abandi, batandukane nabo, batandukane n'abadomi, batandukane n'abambiteze. Abo basore baze, bari abana bato baze, bareke kwirirwa birukanka mu mashamba, baze iwacu tuzabakira. Ubuyobozi bw'icyama cyacu buzabakira. Ushaka kuja mu gisirikari azakijamo, udashaka kuja mu gisirikari azataha aje guhinga. Ariko nta muntu n'umwe uzazira ko uyu munsi ari mu ishyamba. Tukumvikana? Muhamagare, mubwire aba basore bacu, barumuna bacu, bakuru bacu bari kwirukanka muri aya mashyamba uyu munsi, batandukane n'interahamwe, batandukane n'ingoma ya Kisekedi y'inkora amaraso bari kubabesha, batandukane nabo, baze twubaka igisirikare cyiza. Mukanya hari umuturage umbajije ngo mbese ngo abasirikari bacu ngo mbese babaho bate? Abasirikari bacu babaho neza, barambara, turabagaburira kandi tunarabahemba. Tukumvikana? Ubuyobozi bw'icyama cyacu bugambika umusirikare kuva hasi kugera hejuru kandi tunarabahemba. Turatinda Nyanzale, twaje guturana namwe kugira tumenye ibibazo bishya mufite. Ibyo dushoboye gusiga tukemuye tuzasibikemura, icyo tutazakemura tuzabitwara Goma tubikemure, n'ibyo tudashoboye tuzabibwira abayobozi badukuriye kugira bikemuke. Ariko uyu munsi twaje gutura hano Nyanzale. Ndangije mbibutsa ko mumenye ko Ebola ihari. Ebola nta rukingo ifite, Ebola nta muti ifite, Ebola ni ukuyirinda. Ntimwumve ngo Ebola iri Beni n'iyi turi, ntimutekereze ko na hano kuhagera biroroshye. Mwirinde Ebola. Turasaba abaturage niba hari abafite ibibazo nk'icumi babibaze, turi tayari kubasubiza mbere yuko dukomeza izindi gahunda. Hari abafite ibibazo? Abaturage bafite ibibazo baze hano imbere babaze ibibazo turabasubiza. Ariko umwanya igihe Gisegeti yari akiri ku buyobozi bari baratubangamiye cyane birenze, kudutoteza. Umwanya twabaga turi mu kazi uri ngo guhinga, kumva ngo jeto de resasema, bari batubangamiye. Ariko aya magingo aya ni gushima Imana ku buyobozi buri aha ngaha. Imana ishimwe cyane.
ile dossier mumpatie majina za ule mtu bamuitishe akuye kwa administrateur muikale na administrateur ile kesho imalize. Kama haimalizi ukuyake Goma nitafuta. Asante.